saya rasa ini memang dia. Sebab saya pernah tengok satu ucapan lama dia, mungkin dalam penggal pertama, yang mana dia menceritakan bagaimana dia pergi ke, tak silap saya, Afghanistan, dan dia melihat wanita-wanita yang burka. Dan cara the way Trump talks lah kan, yang macam dia borak kat tepi jalan kan. Dia cerita dalam bahasa Inggeris, saya ingat diorang ni disisih ataupun didiskriminasi, wanita didiskriminasi. Tapi bila saya tanya mereka memang suka dengan pakaian ni. Apa kita nak mengajar mereka apa yang mereka boleh pakai atau tak boleh pakai? We want it where the women over there don't have to wear the you-know-what. And then I said, oh, well, that makes sense. That's nice. Then I saw women interviewed. They said, we want to wear them. We've worn them for 1,000 years. Why would anybody tell us not to? They want to. What the hell are we getting involved for? So maknanya memang dari dulu dia tidak suka ataupun dia tidak percaya kepada peranan budaya barat ataupun Amerika Syarikat Cultural untuk mengajar. imperialism lah. Ya, so memang itu bukan dia lah. Dan itu datang dengan pelbagai implikasi. So yes, he read the room, but I also think it's truly Innately dia memang tak suka campur tangan. Ya, dia tak suka campur tangan. He's like, whatever lah, you guys do whatever you want, right?